Kapitan Inteng! Day, apay anak katugaw kayo mailangan di ta paradaan niyo. Nagururay kami ti pasahiros, may. Nagpaisaw. Ang mga no, danto inton madamdama. Saksamit ti urayin niyo. No pasahiros ka, siga ti ururain, may. Kapanan nyo ya, taglugan kay kiday na na. Siyak ti urayin niyo. Tasyak ti para padamag. Anya ti padamag, mau. Hey! Apay, di yu amaw anaganakin di balasang ang maestra di ta eskwelaan. Ha? O sino ang maestra na na? Di ngay atidug ti buok na anaemma. Ha? Naganak gaya man da dya maestra, ha? Wun, awan asawa na, ngem naganak. Naglaingin nga gipadamag ni Nana Tuyang, Chep. Ay, siyempre amok amin ang mapaspasamak dito'y kabildatan. Siyak ti pagdamagan niyaw, tamok amin. Warog, ikaya ba ni uncle mo tamangan tayon? Anya ti sidaanan, tay. Dinengdeng laeng. Anya ngay nga rod. Ang galintay! Mangan tayo ka naon! Warog, Agsida tayo ti dinengdeng! Aw, nayabakaw. ay unay kamatay. Apay nga impukaw mo ngay. Tap na mangag na, ah. Mangag ni Marituyang. Iwaras namanen a dinengdeng laeng ti sidaen tayaw. Ayunan niya. Naglaing gayam nga agistorya ni Nana Tuyang. Ay, pirme Agasam, naganak ka no gayam mabalasang tayo maestra di tayo eskwilaan alongher. Anya, nakaamwam. Ni Nana Tuyang. Ay, kunakun kat. Amo na amin na mapaspasamak dito'y barangay tayaw. Sapay kaaduan na nga istoryaan na. No sana kurang, adda surok na. Uray mo day pa nagkatawa mon, Marituya. Uray mo lay nga to taulom. Ay, siyempre agkat katawa, gayam. Anyat kat katawa amaya. Ay, apay, di mo nangag. Tay, Jay impukaw ni Kwarug, awan langag ko nga impok na. Ay, agsidada iti dinengdang. Kapitan, agsida iti dinengdang. Ay, inal daw mo ilaangan a dinengdang kababain. Agad, anya kumati kababain di tangay. Ay namaray, kaya't nasawan, awan makukwartada. Ay, kaya tasawan day ta. Sana kurakot ni Kapitan. Iso di mo kat katawaan. Nita, karuwan na. Kas ka lamang luklukaw. Maribanang, inton maminsan, di yu ipukpuk ka, no anya ti ipasidayo ken ni Kapitan, tamangeg ni Marituyang. Day, apay, nangag na. Kanya pa'y ngay, kinat katawaan namanen Eh, kayat mo asawan, Mare. Inyaramidan namanen iti istorya tinangag na. Kuwan amare. Ibagbaga naman na nakaasi ni Kapitan. Awan ka no makukwarta na nga uray Kapitan. Ay, nangag nagayam ja impok kaw ni Kwarog. Ay na, uray adayaw mangag na. Kasta ti kinalisto tilapayag na. Kasla adante na tilapayag na. San lang antena Nakablutot pa'y. Ay, wen iso nga aganan na tayo. Tanay, istoryaan na jay maestra. Anasikugan ka na. Ada na si kugan na maestra. Kasta nga rod ti kunana. Diyak ka mo day ta. Ay, nagalisto nga rod. No nakadamdamagan na iti dayjay Ay kat, di tayo amo ano po no, no saan ti bagbagana. Patpatsin mo't dagiti tattao dagiti bagbagana. No ison ti nagistorya, awanen ti agtagtagarey. Dengdeng ganda mo't tayo na naimbag ja ibagbagana. Kat mamati damat, nga uray palsaw adamag. Adda ni Kwaraw,
Awan na. Napan na tinulungan ni Kapitan. Nasaya at magtawan. Nagitimot pa ka tricycle driver, napandamot ni Jilay. Manmano kami lang nagbati dito nga guro-ura iti pasahiros. Hehe, mayak no kasta. Ha? Apay? Agtugawak pa'y sakbay nga gistorya. Ay, ang ganad ka nga tugaw na. Kanal ti ada iti likudam. Wen, ang Muktar Aramide. Siyak pa'y di ko na. Ito ta nakadugaw ka. Nya ti istoryaam na natuya. Ni Kapitan. Ha? Ni Kapitan Inteng? Sino kumapay nga? Apay nga yarasas mo na. Pigsama tap na mangagaw. Ni Kapitan Inteng kat kurakot a Kapitan. Ala ka, saan mo't Apay nga ibagbagam ti kasta na natuyang. Kurakot nga raw. Anda pamanagnak mo? Ay kurakot peryaw. Na. Kasapulan pa'y ayat ipamanagnag. Dakas tagis istorya iti saan apod naw. Apay adakas. Agsublin to kin kaday tangar aramidam na. Patpatsamay. Ay, sos! Ni. Matinagak sa mutan! Kung nakamin nga ganad ka, nagalis dahi ta pagtugtugawan niyo. Ay, arayatan nakmutan na! Kasla kayat mo ang matinaga! Di ka madanagan. Ay, Tulungan ka. Saan man atilay si istorya, Marituyang? anya manan. Siyak manan tinakitam. Ta sino kumati sa bala kita kat si kamot latad na ditoy? Ay na, adaw ti istorya agmaray. Tasyak nga ron tinalaing agiwaragawag di ti kabildatan. Wala ang pilyam mati si istorya Ibagbagam pa'y akurakot ni Kapitan. Pudnumag! Apay. At da ebidensyam, takas na ti ibagbagam. Di mo makita ya di balayda. Aggong-gunggunan no mo nagka. Nidanto pa'y may patarimaan, ibagam katakurakotan. Kurakot kunaktumag. Kanayon dalang agsida iti dinengdeng kurakotan ko Ay basta! Kurakot! Ay na, amo mare, adon dagiti gumurgurakan kay tikas nga ramid mo. Gumura dalang Kaya't mamaibos dagiti gagayam mo. Sige lang. Adulat na tigagayim ka. Tupay kaskason ni nanatuyang. Apay ngay. Nakakaasim at abakbakitan. Kasanaw, tila istoryaan na may papankin ni Uncle Kao. Nangigmon din baga ni nanatuyang. Inistorya na kanya kahit. Nangig ko na, ado tinakaibaga kanya. Ay, siya kumatin na kauna. Ay, anya ay tinangig mo nga istorya na. Sadot ka nun ni Uncle Kao. Day talang? Adapay sa baling istoryana. Ay, adamot inistorya na kanya, Chay. Asan nagdigdigos ni Uncle Kao? Saan? Kurakot ka nun ni Kapitan. Anya? O, di nakarkaro day tapamir day. Hoy, nagadugaya man nagmamading istoryaan ni nanatuyang. May papankin ni Uncle Kao. Ado, Ay, kagura ko ni nanatuyang. Ang mga nuray si kaka, adamo madinga inistoryanan, may papankin ka, Chay. Kagawad ko anang. Adaman kayat ko adamagan. Si kakadejay maestra di ta eskwelaan nga si istoryaan da. Ay, wen, kagawad. Siyak jay pagpes-pestaan da pag-istoryaan dito barangay tayo. Anyat gatangam ay stay damagam balasang kao. Dagiti man iwarwaras ni nanatuyang adamag may papankanyak. Ni, nakadanon gayam kan. Wen kagawad, kat kayat ko amalinisan tinagan ko. Isong agdamagak, tamapanak agreklamo ije barangay hall. Ay shows, delikado ni Marituyang no kasta, Maray. Maireklamo ije barangay hall. Idi pa'y labi nagbagaak. Ngamawamot denggan na. Ay, isumot day ta sumungad. Ni, nasayaat mo tao may dito tersenak. Ay, adamanan umay ko istoryaan kada kayaw kukumaray. Ay, anya manenday ta, Marituyang. Pamirdi manan. Naguray nga min denggan nyo pa'y mat Imay dito dyan maestra pinerperdem. Jay nasikugan abalasang. Agreklamo ka nun sa. Sanak amabutang. Panag ko na mabutang nga.
Saan? Ay na mare, isardeng mo ti kastangar aramidem. Ti panang daddadaul mo iti padam a tao. Uray ni Inteng, perpirjam pa yan. Sana ka mabutang. Awan ka butang ka. Idarum daklaan. Na, Si Kapay tinatangsay. Awan mo't basol ka. ay, mainayo nakkumah kadagiti mangguraken kamare. Angam, kasi kamay. Makitam ti kasta nga aramid mo. Ultimo asawa ti kumarem dadaulam-pay. Pudno mo nga main. Pudnaw, ako rakot ni Inteng. Ay, aga patanukastan marituyang. Panag ko na maray. Mabuti nga. Agboksing tano kayat mo. Sigay, umaykan. Na, talaga natangsit da ito ako marim marikwanang. Ay, agsab lang kayo man. Bakit kayo nagapa kayo pa'y lahat? Ay nano siya klaan. Talagang awan ka butang kaw. Ngala, maribanang, baybay amon. Si kanti makamo nga agpakumbaba. Oh, anya, aglaban ta. Ay, Agawid kan, marituyang. na. Diyak kayat nga taglaban dito tersena. Kunamlan asino. Porque asawa ti kapitan. Di ko na siguro kaputang kapa. Masaya ata nasabat ka na natuyan. Saan ako na dumanon dita balayaw? Makaung-ungot. Iso asaan na kasabat-sabaton. Apay nga makaungot ka na. At dagayam kalaban ko. Ha? Kunada siguro takrota. Ha? Naturod ha? Ang kurita. Ipapaitid na po kapitan kun ka. Nay, surat mo't daytang. Agsasango kayo kano iji barangay hall. Jay maestra apinirpir jam. Sumango aka, apay. Paglibakan nakit dain, nga isaw kat naganak abalasang. Maestra pa'y mga raud. Sumango ak, awan kabutang ko. Oray pa'y maestra, oray pa'y kapitan, oray presidentay dak kabutang. Awan kabutang ka. Talaga naturod ka mo't at chismosa. Wan, syakti katuturudan. Itay pa lang aururayan na kay di barangay hall, maray. Mapanakaon maray, jak kabutang ida. Kawamat, amumi ang awan kabutang mo. Talaga, sangwak dagita amang irekreklamo kanya. Ayabam kit di amin ida, tapno agsasango kamay. Ay, madimot ano ayaban amin ida. Oray pa'y aggigidanda. Sangwam pa'y lang di maestra. Wan, inaksangwon. Nuapay mga may na naglaing kang agmarites. Kasaya tadakan mare. Itay pa'y nga urayan da ka. Ha? Ayan jay maestra anang ireklamo kanya. Iso da ito nakatugaw. Inururay da ka. Agtugaw kan. Awan kabutang kaw. Amu may, iso nga agtugaw kan. Itata nakatugawa kaw. Siyak ka daing ti umuna nga agsaaw. Itay ka pa'y asao. Pagsawon ta pa'y da ito'y mangreklamo kan ka ma'am. Wan kapitan. Kat agyaman ta pinagsango na kami iti day ti mangpirpir di kanya. Tanabayagan a pinirpir dyan nak. Ngam gapu tabakat, jak ingkang kano. Ngam saan matla aso marsardang. Anya timakunam, marito yang. Maray. Na. Apa nga grungap ka ngay? At iti tisyo. Kunak man nung naturad ka ako nam. Mabalin ka di nga ituloy konti agsao, kapitan. Kwa, ma'am. Wait a minute. Pagsardingin tapay na ito agsangsangit ako maray. Nagawid din di maestra, kapitan. Nagawi din. Rugin na pa'y latagsaw. Ngam nagrungaab ka na dagaws. Kunak man naturad ka. Day tabot ti panagkunak, kapitan. Ngam, sa anak matgaya man naturay.
May sapay laday ta nang ireklamo ken ka permin asangit ma. Kasano nga no adudan? Kasano no reklamo ka mat? Sika, Kapitan. Nagadaw dagiti ibagbagam kontra kanya. Ay, di nakadimot ireklamo na, Kapitan. Iso baliwam day ta agalad mo marita ka babae. Isulaang day ta ti pakaibarbarang gaya, ha? Wan nga raw, Kapitan. Jack agunget, ta sa anak mo't kiti ako rako. Ang kasano no sa bali ata, di saan da ka lang nga ireklamo? Mga no ipabalod da ka. Nimot na to yung data nakatugaw iti-waiting shed, chef. Aywan. Asit ganta man. Dan. Apay lang asit ganta. Ano ti istorya na data? Umay ka na. Nanatoyang. Apay. Ano ka no ti istoryaam, iso nga imasidag kami. Ay awanon. Insardeng kunday tang aramid ko. Ha? Apay ngay? Awanan natin nalay nga gistorya dito kabildatan, no kasta? Diyak kayatin ti maireklamaw. Makapanervyos magayam. No daman istorya, dagiti laeng nasasaya at abanag. Saan puro pamirdilaan. Nasaya at mat no nakaamiris ka, nanatoyang. Dagiti lang nasaya at ti iwaras mo. Saan adagiti pamirdi iti padam ataw. Iti kasta, nasaya at kalata. Ala sigay! Diton, tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, June Rebotazo. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Kapitan Enteng. Anyat gatangan. Sana ka gumatang, nana. Nita, nana pa'y tiyawag na kanyak. Anyat ibagamon ta na adupit aramidag. Umayak lagi deliver iti parcel. Dito ka na nga i-deliver da ito'y order da iti online. Anya? Kuwarog ka nung tinagan ha. Ay, isaw tinakasurat. Kuwarog. Ay, saan ka di asi ka ni kagawad kwa nang? Wine? Naka-address mo't kan ka. Ay, sapay awan imbagbaga ni Kwarog. Bayadan pa ilang nana. Singirim to ni Kuwarog. Maribanang, napanan ni Kwarog. Nay, manon nga aldaw ajak nakit kita Apay aya. Ay, ururayek nga ron nga umay dito tersenak. Tadayin deliver da parcel na. Aya. Sapay siyak tinang bayad. Nasuro kali magasot. Ay, umay nanto siguro alaan. Apay nga minaya dito tersenak ti pangyadrisan da. Ay kasano, nalaklaka ang masarakan to'y tersenam. Dinto tatibalay ni Kwarog, ijay kurbaan, ti ayan na. Ay, ibagam tuman nga ron mare. Tao may naalaan kan bayadan tay parcel na. Sige mare, di ka madanagan. Umay nanto alaan day ta. Ni, paypayapayan na kan sama ni Mari Tuyang. Na, si kansamat ti paypayapayan na, maray. Ay, isinyas ko man no siyak. Ni, nagwingiwing. Sika. Na, apay nga ta. Anya nga ta ti bagana. Mapangkan importante siguro. Ala, ibatik pay lang nga ron da ito ginatang ko abagas, maray. Tadagasak inton madamdama. Sige, Mare. Ala, tama pa anak nga ron di tabalay damari tuyang.
Marituyang, kasta unay ti panagpayapay mo kanyak Apay aya? Ay, umunag ka maray, tada ipakitakan ka. Anya day ta aya? Agurder kan maray. Ha? Dito'y cellphone ka. Ah. Agurder kan iti kayat mo nga orderan. Online day ta maray. Nay, mayat sa ado kat ti kayat ko nga orderan. Sige maray. Mangkita kan. Ang agunget ni Inteng. Ay, di na kayat nga aguta nga. Anya nga agungot nga ibagbagam. Amo ko di aramidag. I-deliver da iti tersena ni Marikwanang. Kitno kasta mo ti planok nga aramidan. Kasta nga binti inaramid ni Kuarog kat. Ni Marikwanang tinagbayad. Katuan. Ay, kasta nga rod aramidag maray. Hey, agpadpadatan iti aramidan. Iso nga agurder kan. Wan, Maray. Mayat ti plano ta. Kapapano man ang jagi deliver iti parcel? Nagaduma nga mi nakakagawad ta order na. Di dakla tultulagan nga wan hilig ko kadagita. Oray siyak nga raud. Diyak la mahilig nga order. Ura siya, anwak ngay. Ni Kuwaro ka kapitan. Adda parcel na jay tersenak. Di na pala inala. May samit na di akwarong. Siyak tinang bayad, kapitan. Di mururwaman dagita tataaw. Kat yadris da mo ti tersenak. Na, agorder na, si katag bayan. Huwag nga ro da. Pangbirokak nga taken ni Kuwarog. Nasken nga laan nante parcel na. Maray, simbangpat ka din dya order mo. Saan pa'y mo't maray? Si Kangay, di order mau. Awan mat, ta saan pa'y nga agay ayab ni Marikwanang. Wan nga raw. Padasag tuman, di mapan ijay istor na. Tabarang addan di order ka. Damagam tumuten ano adan dya order ko, Maray. Ay katun amaray. No adda, alaam tumuten Nungay di na kayat nga itag. Itid na, basta si kati mangala, Maray. Nalaing kakat adumiskarte. Nana tuyang. Psst. Nana. Day, kwaraw, apay ngaglimlimang ka dita. Ang mga numakita nak ni kagawad kwanang. Ilimlimangam ni Marikwanang. Mapankan sa gumatang iti tersina na. Wan, apay aya. Alam man di parcel kaw. Na, apay asyak ngay ti pangalaam. Kat siyempre, kumaring. Kay, di bayad na ngay. Ibagam to na bayadak kan ka. Kayat na nga tamot nga itay. Kayat na. Si kapay, kumari na kang araw. Ay nasaya at mata nagpakita kamutlangan, Marituyang. Apay aya maray. Simbang putan te order mo. Ay adlan, di ngay inorder ni Maribanang. Awan pa'y mag. Ay katalaak nga rudin aje parcel ka. Bayadan mo nga rod sa ngaribaw. Ay maray, kastoy nay di kwa. Apay! Mabalin ka day nga alaak pa'y laang di parcel ka. Nay taman ti kunkunakon ka. Denggam pa'y ngamin aje ibaga. Anya day taya. Kastoy nay. Ay, say-saya atam ti mang iba ka. Diyak kayaten ti mabiktima iti kalukwam. Ay na, milyon ti ipawit ni Badungkaw. Kat numaalak jay ipawit na, mabayadan ka adagaws. Milyon? Wen, isungarod nga jay order ni Kwaraw kat alaak matan. Tapay? Tanumaalak jay milyon ka, umay kabayadan adagaws. Nairaman pa yan ti order ni Kwarog. Ay katun Iso nga iyawat mo jay order ka, kan jay order ni Kwaraw. Ay, agdwa-dwa aksamay. Milyon maray. Milyon ti ipawit ni Badungkaw. Agasam nga data.
kabailakton agulpian day tulakaw. Sige man langan. Ay namaraysan ka mat kataluklukwan. Madlaw mo mat kati panag-isisem kaw. Awan laok na akalukwan dagiti bagbagaken ka. Oh, dayta ye parcel mo kwaro. Wow! Ang yaman na natuyang. Diyan ngay bayad mo. Ha? Ay, bayadak tuwain ton adda kwarta. Ala, si Kanton ti makaamu amapan mang bayad ije tersina ni Marikwana nga. Una na. Tauray siya kat sa anak paimot anak kabayan. Busina kala, busina! Apay aya! Ay, kunok na wan ti tao nga agbanbanta dito tirsinam. Apo kagawan. Ay, nakadumog aklaan. Awan mat customer mo ita, apaw. Isungaron nga agtuglupak. Adaman nan i-deliver ko a parcel. Dito tirsina yaw, ti pang i-deliverak. Ay, jak kumakayat nga awatanan. Siyak tuman tagbayadan. Dito imot anak address, apo kagawan. Makin kukwaya. Maglagit din tada ni ante analay ngaglutaw. Wen talaga mas ti si daan tayo ita. Angkal, awan ka di madmadlaw mau. Anya ko matimadlaw ko. Malaksi data barbaro at t-shirt mo. Hoy, naglaingan ni Angkal kaw. Na, Nadlaw na di paspasikat kaw. In-order ko iti online day tao eh. Hey, uray da ito inlutok akarnit manok. In-order ko iti online. Nagmayat ag online na niyan day. Hey, wen nga rod. Hey, ado pa'y ti kayat ko nga orderan. ay agtal na kay man. Order dyan. Ay, nagmayat to matanggal. Padasin nyo kami na. Dagita amin nga order yaw, binayadan nyo mutlang. Ha? Di kaya order, no awan pagbayad yo, Apay, sika, kwarog. Saan mo pa'y anabayadan? Si kabanang nabayadan mo. Amaw, kadiyo pa'y nabayadan amin dagita. Dagita klase ti sungbat. Bayadan minto akin ni nanakwanang. Wen, agbayad kamintukan kwa na. Kapitan, Ano pa'y ti perma, awanan kapitan. At dala kayat ko nga ibaga. Kanya dayta. Ibagam tumamot ka ni kumari ka banang ta pumasyar ije tersenak. Pagkat katangan na ngayon, sana mapanijiter sinam. Ije sa bala tersena. Kababain mo nulabsan na titirsinam. Duada ka ni kwarog. Ha? Lablab sandala ang titirsenak. Mabutang da dumagas. Apay ngay. At da nga minutang da kanyak. Jay parcel da, siyak tinang bayad. Anya? Tulungan nakman kapitan. Kun kay. Oran ni Marituyang. Ang damot utang na kanya, kapitan. Parcel mitlain. Wan. Ay. Hindi pa'y aday tati pampanunutak. Ay, siya kasan nga gurorder. Siya pa'y ti para bayad. Ay, sana mabalinday ta. Kasaritak ida. Naskan lang, kapitan. Papa na Maribanang. Inak man gumatang. Apay ngay adito'y mo't tinapanam. Sa anak amapan gumatang iti tersena ni Marikwanang. Oray siya. Agsingir nga minukwa. Ano to yang? Tantay. Apay nga da kayo di tawi. Si kaman kit diti damagan may kwaraw. Apay nga da ka ditaw. Gumatang ak mo ta. Ay sus, Ha? ngay, taltalyawan na tayo ni Marikwanang. Aywan. Ay sus. Kaslag kuskusilap. Ay, talaga nga kuskusilap. Adun ti utang tayo kan guana. Awan pa'y mo't ngamin ti pagbayad ko. Ay, uray siya. Awan pa'y mo. Saan tayo nga agbayad? Kan saan tayo na mapandita tersina na? Ay, kusilapan na tayo nga agnanayon Ay na, siya. Nairwama kun amakuskusilapan. Hahay! Jakon taltalyawan. Tapno jak makita. Ti panagkusilap niya. Enteng,
Apay dito kwarta, dito rabaw ti lamiseta. Imparabaw ko tapno makitam. Kwartak daytoy. Ing kabayadan, di utang mo a parcel kani kagawad ko anang. Inteng. Uray saan tapay lang abayadan. Ay, pakasarsarita nyo dahi tano diyo bayadan. Anyang iti bagadag iti tataw. Sa bagay mutkit di, Dahi talakat utang anti pakapirpir dyan ti kinatao yaw. No malabsam di kwaraw, ayabam, tabayadan na mo't ti utang na. Kain bagbaga aktuman. Di mo pa'y ba't sinuksukatan dahi ta in-order mo iji online at t-shirt mo? Nagmayat nga minanggal. Pumudawak no kastoy ti t-shirt kaw. Naa, Iso ajak suksukatan. ay nabayada mo. Masapul pa'y aya bayadak. Di chismis da kan dagiti tatao. Sabay ka anakan ka mga Kahit anyangay nga raw. ay kabayadan, tapno sanda ka nga ireklamo. Ireklamo nakpailangket kaanak-anak ti kapitan. Awan, ti kabakabagyan. Noong panggap iti kakasta abanag, akalukwan. Uray niyan day. Uray! Awan tun ti agluto iti kanam no ireklamo da. Ay urnusem kiti dita problema yo. Di ikan iti pakaibabay na. Ay na, pangasem! Di kagbusina tadak dito tersenak! Ay, kunak no awan kayaw, apo kagawad. Kita man nakatakderak. Adamanan i-deliver ko a parcel. Ay, jak kayatan ti mangawat kada kita parcel. Siyak to, mantagbayadan. Ay kwa, nabayadan na yun. Ha? Ha? Parang sa magkada kayaw, kagawad. Ni, awa may nororder ka. In-order da para kin kaday taoy. Nakasurat mo titi. Pagpapintas. Ha? Ay, in-order siguro dagiti ko kumarik dayta. Ay, sa bagay nakabayad dan. Isa padasak mamot ti mangawat iti makunkun na parcel. Ala, kagawan ko nang. Tapno maksayan ti panagungungit mo. Awatam, day tapangay ayukan ka, dagiti kukumaren. Ala, sige. Diton, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, June Rebutazo. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Kapitan Enteng. Kunak man no kunam ngaglaba ka, marituyang. Kay aglablaba akmo't maray. Apay nga ron nga da ka mat dito'y tersena katilay si istoryaan. Apay, di mo kaya't adenggan tituloy di istoryakan ka. Inaramid mo mat na nobela di si istorya makaruba yung anak kitaray. Kahit anyangay ko ma, tapno daganas na mo ta. Istorya nga min adagosan lepasemon. Kaya't kung arod nga itutuloy. Tapno inaldawak nga umay dito'y tersinam. Saan mo a problema enjay lalabaak, tamalmalpasen. Na, adda tinang danam ngaglaba. Ay, adda ginatang ko a washing machine ko, maray. Gimatang ka. Kahit, Kano'y di pa'y laplano ka gumatang nga kiti washing machine ko. inununaan kan, maray ko anang. Ado ti kwarta mano kasta. Ay, siyak, paiti ko nam. Ay, jakmat la makaurnongan iti igatang ko iti washing machine ko. Uray second hand la ko ma. Excuse me, maray. Brand new, jay ginatang ko a washing machine ko. Aya, Automatic pa ya! na, nagmayatan. No agawid ak.
Naibilagan dagiti lablaba. Niya. Makikaruba ken makimarites lang ang taramidang. Dinagragsak maray. Awan pa yun ti panawon ko amapan makiinistorya ka dagiti kukumarek. Ay, nagadumot ngamin ti trabahok dito balay. Ay, kaasi ka mo tantay. Katwin bait, sa anak pa'y amakainan na. Inal daw ko ang makitkita ni Nana Tuyang nga makiistorya di tersina ni Kagawad Kwanang. Ay, imbag man tamasango ni Marito yang ti makiistorya. Mapankamot ngamin makiistorya Ha? Nagadungaron at trabahok dito balay. Agluto akmanen, ta sumangpet ni uncle mo inton madamdama. Sapay no awan masangputan na amakan, kat nakaungungad. Kapitan, andaman na damagag. Anya day tamaray. Angay limabas ka dito'y balay. Damagag no apay asaan arumrumar di tabalay yun ni Maribanang. Di na masango. Aya, Bising gamin. no kasta. Siyaklaangan ti mapanmang bisita ken kwa na iya balayaw. Kitun na. No de lakit di oras mo marito ya. Ay na, kanayon nga da oras kaw, kapitan. Tain naktuman bisitaan inton bigat. Tagin nistorya kamin tuman. Maribanang! Maray! Day, si kamot gaya, Marito yan. Wun maray, umay ka man bisitaan. Nuwan, imbaga ni Enteng nga umay kakanaw. Iso ang nagsagana ak iti meriendata. Aya, ay, umunuga manggarod maray. Tarugyan tantag merienda. Ay, panagluluton, Maray. Saan ka aya nga agluto? At the rice cooker ko, maray. Ay, nakagatang kan? Ketuan, iso nga oray makiinistoryak nga agmalmalam. Mabalin lata. Ken adda pa'y washing machine ko, para labak. Ken adda pa yan rice cooker ka. Ay, edi pa'y laaplanok ti gumatang iti rice cooker. Ket apay asaan ka agumatang. Awan pa'y ngarud igatang ko. Ay na, ay, agpada kayo lakin ni Mari Kwanang. Ha? Plano na mo ti gumatang iti washing machine. Ngamawan ka no pa'y mo't igatang na. Ay, imbagkan ka, amare. Nakagatang kan kadagita agamit mo. Kaya't naasawan. Ado ti kwartak. Wen maray, adaw! May kansamot dito balay. Tapno umay kalaag paapal. Nadlaw mo, maray. Agawid ka nga rudan. Na, pag meriendaan nakpay mo't papanawon na kun adagaws. Nagapuam Nana Tuyang. Di tabalay ni Maribanang. Napan ka manin nakaistorya niya. Una, napanak manen na kinistorya kadagiti kukumarik di talaag. Talaga saan ka maibusan iti istorya? Ay, siyempre ado ti istorya. Saan na ka maibibusan? At dalata nakareserba para kadagiti amin ako kumaray. Dito'y intero akabildatan. Kapitan, mabalin nga gawid akon. Na, anya pailat oras. Nasa papay ngam. Ado nga min tilalabaak. Isa palubusan nakman tagawid akon. Ay, italaang Wen, kapitan. Ado at talaga tilabaak. Ay, nakaluto ka dong Ay, kita amadama pa'y laapoy-poy otak na ito'y dalikan. Ay, apay nga. Ay, no kumangamen, taigatangan nak iti rice cooker, akas kan ni kumarik atuyang. Awan nga ron may gatang. Ni Marituyang, ipalpalastog na ang nakagatang iti rice cooker. Ado nga ron ti kwarta na. Aguray ka, mangantan tulaangan inton 2:00. Nagpayagan.
Anusam rice cooker lang, di mo pa'y magatang. Ha, kuripot kapitan. Ay na, nagsakitan ti sikat ko ang naglaba. Dayta tadi ka pa'y lagumatang iti washing machine mo. Manulaan man. Ay, your ornongak nga rod, Mare. Mayat kumamad ti biyag mo akas kanyak. Ay, awan nga rod Kitaam kanyak maray. Oray agmalmalumak amaki marites. Awang pampanunutek at trabaho. Ay, umainak mo disturbuan. Ay na, mapan ko man kit di istoryan kadagiti ko kumarik di taabagatan ti may papan ijay kaaruba mi anabakita na balasang. Ay, unay mo't daytan, Mare. Ayun gaya maray. Karni ti baka ti sindami kinebadong kao. Masapul pa lang nga ibagam. Unatap no amom. Kaputa da kwartam nga igatang mo. Palastugan nakmat. Saan mo't unay, maray? Mabang ka man lay ti papanamon. Ayun gayam. Naistorya ka din kan kajay kaaruba mi anak kitaray. Wana, pati inding na inistorya mo. Aya, sige. Ijay nga rudlaod ti mapan ko pagistoryaan. Apay, awan sa bali na may istoryam. Isu nga rod amapanak ijay laod. Tabareng addamanen makita amabalin ko ama istorya. Papa naman ay nanatuyang. Di talaod. Addamanen istorya kadagiti ko kumaray. Ay sus, aglemeng kan nana. Na, apay nga glumengak. Adda nakamotorsiklo a lalaki amang birbiro ken ka. Anya! Agsingir da kano. Ay sus! Jay kayam juday ko. Makaungungit da nga rod. Saan ka kanumot na mapanagbaya di opisina da? Ay, no agsublita. Ibagam adinak amaw. Imbag ta imbagam. Sigay, aglumeng akong. Adda ka no kabutang ni Marituyan. Na, anya kumangit, ti kabutang na. Dagiti agsingir ay nagadumot gayam ti utang na. Hanggang kunamlan asino nga agpalastog. Ay, day tati di mo tultuladen. Di mo apalan da dya ako marim. Kunamla dayta tadi nakayat nga igatangan iti rice cooker. Ay na, madanon to da tadungo. Adan tulad ta. Na, Inteng. Adan samot bisitam. bisita nga. Ambulansya day jay. Ha? Ay, abangan no day bagaji driver. Ay, indak kasarito. Apay saan ka rumrumwar, Mare? At dangarod kabutang kao. Asinaw. Ay, Mari, agawid ako. Ne, apay nga kapapura ka. Ay Ada na. nakitam? Ay, kwa. Ijay samot agsingir iti utang kun dayta. Ayan na. Dayta lugan anak kaparking di tabalay da kapitan. Ay, Ayan na, di ka kadimadanagan. ay na, iso dayta di agsingir kanyak. Ambulansya dayta, Mare. Ambulansya aya. Wen, Sigurado ka. unay kat adanag mon. Uray kala pumuspos siya. Ha? Ni, Ay, ada sumungad ang motor. Ay, Maray, agawid ako. Anya, No da maganda. Ibagam asa anak at taga dito, iwan. napahanan. Mare, talaga nga adamang birbiro ka ni Marituyang. Nakita, Mare? Wen, imay nga rod ije balay. Nakamotor da. Agsingir da iti utang na. Ay katuan Agdudo makanugayam dagiti mang birbiro ken kuana. Kaya tasawan dayta. Ado talaga ti utang ni kumari ta. Kundi washing machine. Ang utang matlagayam. Ay, uray di rice cooker na utang. Kita man lang agpahisuan niya. Pati unit ti motor kabuteng na. Ay, kaasimot ni Marituyang. Ay, wan nga rod kabuteng na amin alugan. Ipagarup na, asingiran da. Chet, ada si Marding ang motor dito paradaan.
Umasidag met dito'y ayan ta, jay lakay ang driver. Kasla daw may nadamagan na. Unang paisaw. Kanya nga tati damagan na. Sungbata ma. Sika ati mang sungbat. Mabalintiag damag. Ay, mabalin, tata. Amamuyo ni Antonia Caburlisan. Ay, wen, ninanatuyang dayjay. Sa dino ti Balayda. Chip, ang mga nagsingir iti utang ninanatuyang dayto ya. Ay, ijay likod. Ijay likod ti basketball court. Bagang matay. Inaksingiran ti utang na. Nabayagan na sana nagbaybayad. Jesus, mapandan singiran ninanatuyang. Tapno agbayad ang nagado dagiti umay agsingir ken kuana. Maray, luad daw may agsingayr, ibagam adinak nakikita. Apay nga ita tamot ten likod ti tersenak tinagnaam. Ilimlim mangak nga rudye agsingayr. Ay, iso day jay lakayan na kamotor? Wen maray. May kamano daytan ngay may nagsinger. Jakam mo, iso nga rod ajak rumrumwar di tabalay. No apay mo't anabirukan na tibalay may. Day takot tirigat na iti ado ti utang na. Wen nga rod maray, ay nakastaw na yadanag ko, no adamangag ko nga uni tilugan. Ni, daytan tay pag nervyosam. Ah, ay sus, ay na maray. So daytan, ay pumanaw san. Unsa, agdiritson sa. Pagdiritsuan na ngay. Iji barangay home. Anya! Mapana nagreklamo ka ni Kapitan. Ay na maray, may baranggayak manain. Anya nga ron ngay. Ti utang, nas ka na bayadan. Saan ngay lembengan? Apay, pudno nga ada nang reklamo kandi kumari katuyang ija barangay. Ay, aduda. Reklamo da, tasaan mo't nga agbaybayad iti utang na. Ay kaet, di mo baybay anjay kumari mi Ay kaasi mat. Ay, pingo umutang iti nagad-ado nga awan namaan na apagbayad na. Ay, payabak iti barangay hall. Tagsasarita da, kadag iti nakautangan na. Ala, bayam, tabagbagaan minto. Da kami kat ako kumari na tidenggan na. Di kag nervyos a sumango kadag iti nakautangam Ay, no ngay pagtitinulungan dak maray. Nadaak mo. Adamot ni Kapitan. Ah. Saan na ka baybayan? Ay, agyaman ak maray. Kunak lakit din no baybay andak. Ay, masapula sumango ka. Tapno nagsasarita kayo. Tapno sana makaungat na iti nakautangan. Talaga madanagan ak maray. Ay, Isiguradom lang nga bayadam dya utang mo Di mo ilambangan. uwan maray. Agurnungak iti pagbayad ka. Amok ti papana, marituyang. Mapan ka manan makiistorya kadag iti kukumarem. Di mo ay makita nakakalugungak. Ni, aywan. At dapay awit mo apanabas. Wen maray. Inak man nagmula di tabangkag ko. Nasken a makaurnungak iti pagbayad ko kadag iti utang kaw. Ne, nagsaya atan day ta plano, maray. Nagsasarita kamain kadag iti nakautangak. Isu nga agurnungak iti pagbayad kaw. Aywan tasaan nga agnanayon na may lumangam dagiti utang mo. Wen maray. No adagbiro kanyak. Ibagam nga agururnungak iti pagbayad ko Wan, maray. Sigay. Inak nga rudang. Tapno makaaduak iti imula anatang. Kastaan nanatoyang. No nalaing ka nga umutang, rumbang laeng analaing kamat nga agbayad iti utang mo. Ala sigay! Didon tinaggibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects June Rebotazo.
May samay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.